Lebih dari 200.000 modul surya berada di ratusan hektar lahan milik Silicon Ranch Corporation di Houston County, Georgia. Dinamakan Houston Solar Project, lokasi itu memasok listrik terbarukan untuk ribuan rumah di seluruh Georgia. Hanya beberapa hektar jauhnya di properti yang sama, terdapat sesuatu yang tidak akan diduga di kompleks surya, gudang seluas 26.000 kaki persegi yang menampung kawanan domba. Para penggembala dan peternak melakukan pengamatan terhadap vegetasi siklus air dan benar-benar berfokus pada domba untuk meningkatkan kesehatan tanah. So we're at Houston Solar. It's a 68 megawatt solar farm and energy infrastructure project that my company Silicon Ranch owns and operates. We built this project back in 2021, and a couple of years ago we added this barn that we're in today. We actually dedicated this last spring, and we built this barn. It's a 26,000 square foot facility to house our lambing process, but it also supports our company's work with the National Sheep Improvement Program. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan lahan tambahan mendukung program peningkatan genetika sebagai bagian dari program peningkatan domba nasional. Secara keseluruhan, produksi harian di lahan seluas 705 hektar tersebut merupakan peningkatan energi surya dan pengembalaan. We created this platform we call it regenerative energy, that allows us to use regenerative agricultural techniques, typically with livestock grazing and the sheep behind us, to derive more value, to sequester carbon in the soil, to improve soil health, to promote biodiversity. We realized that with the same piece of property that we're harvesting and generating renewable electrons that go onto the grid to power homes and businesses, on that same piece of land we could use it to put into agricultural production through our grazing program as well. Lebih dari 200.000 modul surya berada di ratusan hektar lahan milik Silicon Ranch Corporation di Houston County, Georgia. Pasokan listrik terbarukan untuk memenuhi ribuan rumah di seluruh Georgia.